Giunsa ko pagbuhat ninyo ni Mama? Kuan anak. Dito mi ni mama nimo sa country. Unya nagpatong mig duha ka unlan. Pagka ugma, pagkuha na mo sa unlan, naano ka? Mao ba, Papa? Pasalamat ka ako kang anak. Dili pa. Patay na unta karon. Pighot, hapita ko marip dito sa kasagingan. Mao ba? Unya? Maayo gani kay na ako'y kwarta. Imo na lang gihatag imong kwarta para di ka ripon. Wala oy, nangadto mig hotel. Lain pod kaayo adto ra mis kasagingan. Matay bay, bisan pobre mi sa amo pero dili jud ko mukaon og bahaw. Mao babay? Nah, tinuod ra bay, dili jud ko mukaon og bahaw. Kay unsa man poy mabahaw nga permi mang matilok, permi mang hurot. Batat. 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 Pighot. Spell sexy. Sexy. S-E-Y. Oh, asa imong ex? Akong ex? Tuwas iyang bagong uyab. Bay. Murag sukad ka na priso, wako ka bantay, nga naay niduaw nimo. Kinsa pa may muduaw nako chep nga akong pamilya ni amamputanan sa sulod na priso. Hello, Chip. Kakalat pasagad sa iyang ay puso iyong pasensya ka mga